Programiranje u Pythonu, ciklus i naredba while. Zadatak je dati je prirodan broj n i ispisati sve njegove delioce i njihovu sumu. Znači potrebno je da unesemo jedan broj prirodni n i idemo od 1 do n i ispitujemo sve brojeve sa kojima je on deljiv. I one sa kojima je deljiv ispišemo i dodajemo na neki zbir. I na kraju ispišemo taj zbir. Znači prvo ćemo uneti broj n. I pre nego što krenemo, znači da tražimo delioce, postavimo sumu na 0. I sada znači neka nam delioc bude, a stavit ćemo delioc jednako 1. Krećemo i kažemo sve dok je delioc manji ili jednako od n radi. Znači komentar ćemo staviti radi sve dok je delioc manji, znači dok je delioc manji ili jednak od n. I šta radimo? Ispitujemo da li je n deljivo sa delioc. Znači ako n kada se podeli sa delioc ostatak 0, šta treba da uradimo? Treba da oštampamo. Ovdje ćemo staviti komentar. Da li je n deljivo sa delioc. Oštampe i dodaj na sumu. I na kraju prelazimo na sljedeći broj. I na kraju treba da ispišemo rezultat print promjenjiva suma. Znači suma svih delioca je promjenjiva suma. I pokrenut ću ovo da vidimo. Treba da unesemo broj 10, 1, 2, 5 i 10, suma delioca je 18. Ajmo još neki broj. Recimo 100. Suma delioca, znači 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 i 100, to su delioci broja 100 i njihov zbir je 207.